أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe ɓawa yedde subhanahu wa ta'ala duwano ɓurnano tagi e fongon on kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fo e kala wonɗo e lawol ɓeeɗo yo Allah waɗi en maɓɓe haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗi en fo meɗen haray koye jeeyaɓe yimɓe aljanna haray inchallahu hande kadi en fottiɗo ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles haray fi alluwal suumaye wowgal ngal haray ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo turki Allah yo Allah hisinan fo moɗon onon wonɓe darude e feƴƴinoyeɓe yewtere nden hisina on ya rabbal alamin turki Allah kala jogiiɗo ɓiɗɗe e goƴo yo Allah on ittamo wano ittiranno annabi Yunus ka nder reedu lingingue turki Allah kala hulɗo yo Allah waɗanmo hijab wono waɗirno hijabe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka fammere turki Allah kore maapiɗo goɗɗum huluɗo gaño yo Allah o dandirmo gaño makko wano dandirno annabi Musa ka maayo kala jogiiɗo nawnare ma nawniraɗo yo Allah okkumo cella sifa ngal o okkuno annabi Ayyuba mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala faalaɗo ngalu yo Allah okkormo jawdi sifa ndi o okkuno Sayyidina Usman hara ko wonnundi giya e barki toriki Allah faalaɓe gandal ɓen yo Allah okkorɓe gandal hara ko wonnungal nafa e barki gandal ngal wona hujja wonande ɓe harana hujja dow maɓɓe toriki Allah yo Allah waɗu hara kala komi woni yewde kon ko fi makko mi woni yewtirde waɗa ka mandake a moƴƴal ñande surroɓe arti musidɓe julɓe tedduɓe haray inchallahu aɗo en natande yewtere nden haray mi andintinay ɗo toɓɓe ɗiɗi mi fillitoɗe kadi ko yowdiri kon fi zakka on e yewtino fi zakka on haray mi andintina kadi association ji meɗen ɗi jogiɗen ɗin jawle ko moɓa ton kon haray ɗi hana ittanede zakka toɓɓere ɗiɗaɓere nden haray fayɓe meɗen ɓen allocation familial ji ko fayɓe ɓe wona e yoɓede kon haray ɓe yoɓaɗi ha ɓe gayna nenejo on ma babajo on udditana fayɓe ɓen compte haray payku mbeno jogi ka be seeɗa seeɗa kono on seeɗa ɗon tun yonata ko ittane zakka haray koɓe moɓinir jawle fayɓe ɓen fo ko woni ka compte ji maɓɓe ɗin gon fop ɓe hawtinira e jawle nenejo on ma babajo on ɓe ittanaɗi zakka haray montan mo on tigi jogi wo haray ƴettay tum montago on divisamo par 40 haray ko yalti ɗum ɗon haray ko woni ko zakka on yo Allah newnu inno kay wawe ittede hoore jang moƴƴere si nden toɓɓere ɗum feƴƴi inchallahu janngo si tawi jon janngo jaɓi hara ko ɗum woni ko hilni ɗen janngo ko yewteten ko fi zakatul fitre on ko wiyeten kon ka haala meɗen muudo on ko honno muudo on ittirte ko honno woni yawore muudo en yewtay ɗum janngo ko hombo e hombo hana ittanede muudo ko hombo e hombo hana jonnede muudo ko fi honɗum woni ko muudo waɗana ko saayi hombo muudo on hana ittede ko honɗum kadi mo heɓari ko itta muudo on ko honno o gerdata ko homɓe hana jonnede en yewtay ɗum ɗo foppo janngo si tawi jon janngo jaɓi ko e honɗum kadi ittete muudo on kadi ko mbuuɗi tun ka ko e ñamete ittugol mbuɗɗin sellay ka sellata haɗay ko nde yewtere ɗo inchallahu woni ko waɗeten janngo yo Allah tawni en janngo hara ko ɗum hilni ɗen haray noon hande ko yewteten ɗo wano yirɗon noon ka mawdu ko fawaidul istighfar naforeji ko woni kon neɗɗo so duumike e insinagol tuuba rutto ka Allah haray Allah hino maranimo moƴƴereji ɗuɗuɗi ɗi kontotako kono min mi etiki ha moɓidirani en ɗo ɗi sappo pet mi jantanto on ɗo kala duumiɗo e insinagol inna astaghfirullah maɗum astaghfirullah wa atubu ilayhi maɗum astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi maɗum allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta odo am misakiti odo ko odo benta sayyidul istighfar ko Allah tubirata kon fo ruttora ka makko ko odo ni patron on ko odo ɓuri mawnude ko oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala janguɗo oɗo nde wotere bimbi hara ko a fellituɗo ko a yananaɗo ko a gomɗinɗo ko a hooliɗo ko woni e makko kon Allah ƴettituma ɗon e kiikiɗe haray ko a jeyaɗo e yimɓe aljanna si a jangimo kiikiɗe kadi
hara ko a pellet ko a yarenaɗo gumɗinɗo ko woni e makko Allah ƴettitima ɗon ɓe bimbi haray ko a jeyaɗo yimɓe aljanna. yo Allah waɗu en fo meɗen jeyaɓe e yimɓe aljanna. toɓɓere aranere nden e nafooreji ko woni e insinagol. go'o istijabatun li amrillah. gogo on taw haray a waɗi ko Allah yamirma taw andi a weltini taw patron on. si tawi joni babajo ma nenejo neli payku muɗum o yahi o waɗoyi o yahi nulangal haysi ngal laato yaki nene baba weltoto fi honnu paykun kun jaɓi koko yamirakon. ɗo kadi sa woni neɗɗo insinotoɗo haray Allah subhanahu wa ta'ala weltanike ma taw ɓaya jaɓi ko wi'uma kon. Allah inni hon ɗum fa qul tustaghfiru rabbakum. jomi mon daari de insine ka jomi moɗon. ɗum ɗo ko nafoore molanade wondema ɗoftike haray taguɗoma on. nafoore ɗiɗaɓere nden ko goɗɗo heɓata so duumike insinagol wo annahu min asbabi arrizqi. wo insinagol ngol no tawa e sababuji ko udditata arsike goɗɗo. neɗɗo sino faala yo arsike mum yaaju hara arsike wonari arsike mum pamarum to sokum hara yahaari yo ɓe windano e lekki arsike ka karama ko batiniɓe wo haray ko honnu watta ko ya duumu e insinagol sono be sono waɗa bimbi waɗa kikiɗe. nelaɗo no waɗayno astaghfirullaha ɓuri laabi temedere ɓuri laabi 90 ko ɗum woni nafoore ɗiɗaɓere nden. tataɓɓore nden ko honnum kadi wo insinagol ko sababul li dukhulil janna. neɗɗo so woni insinotoɗo duumotoɗo e insinagol ɗum no wawi wonde sabu ko okkimo jannatul firdausil ala. ko honnum no woni faala ɗen ɓuri aljanna haray ala. naya ɓum ɗum insinagago sababul li maghfirati zunubi wa mahwil khataya. ko sabu no wona e sabu kadi ko montanma bakkatuji maɗin ɗi fop majji. no wona kadi ko montanma guupi maɗin fof ko faljuɗa kon fop sabu ko duumiɗa kon e istighfar on kadi. goɗɗo simo insinade imo juulude waktuji makko ɗin jowi haray no wayi wasi tawi caangol ilowol hino rewri ga dammugal makko hara ñande be non o loototo e ngol caangol ɗon nde laabi jowi. est ce que musidɓe julɓe tedduɓe tuundi luttay e ɓanndu on ɗon? luttata. no bakkato o wonon no wa'iri wo no wa'iri hara yo on tigi duumo e insinagol. mi waɗa ɗon entre parenthèse buy e meɗen arino leyɗe porto andano ko woni leyɗe porto. woɓɓe ari jombino ga e porto ma porto jombino ɗum waɗino bakkatu heɓino ɓiɓɓe e nder muɗum ko an noon duwa wadde istighfar. an noon Allah ɓuri haton jinde mum. Allah no faalama moƴƴa ko tongi o jaɓandema tuubu buye ma ko a accitude konko jokkuɗa ɗon innamo yo accane. o accante few o ƴetta kadi on boneji ko wannoɗa ɗon ko fof o transformanama o wattanama ɗum ɗon kadi haray moƴƴi. ko wawi ɗum ɗo wo ko Allah. kono noon wata reta to hande kadi wi Allah mi bonni mi andi ja ko an jeylan mi torike ma accanan. Allah innay mi accanima. wattanen hakkille ɗum no moƴƴa bakkatuji ma ɗin ɗi yaafete. haray ko bakkatu hom woni yafatake ɗo o sa inni astaghfirullah insinike ko haqqi e goɗɗo. siɗa jogani goɗɗo ngel haray be o hetta ngel makko ngel. jowi e nafooriji ko heɓeɗen sen duumike e insinagol wo sababun li raf'i darajati ba'dal mawti. insinagol waway wonde sabu ko ɓanti darjaji maɗin ɓawo a mayde kadi ɓantanama darjaji maɗin heɓoya darja towuɗo haray ka nder aljanna sabu honɗum ko insinotoɗa kon hande kadi. jeego on wo insinagol ngol kadi no wawi wonde sabu ko sakkanima ko wiyete kon lette hara ko lette tippotonoɗo e bani adama on. ɗum ɗon foppu Allah on sakkanomoɗe kadi aɗoɗe arde makko kadi sabu ko insinaɗa kon. ko honɗum Allah daali ga deftere makko bada auzu billahi minash shaitani rajim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim. mi lettata ɗe mofte fodde Muhammad sallallahu alaihi wasallam hino wuuri hiɗa hakkundeji amen lette tippotako. joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam in e jomi am joko simi maayi a tippino e lette ɗe mofte an. Allah watti ɗi yeeso ɗon kadi wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. no Muhammadu haysa hulari ko ɗum woni tranquillise toi woni calme. mi lettata ɓe fodde hiɓe duumade e insinagol tuubugol ruttoka Allah. fodde hiɗa jogii ɗum ɗo haray wata hulu lette hiɗo tippi e maɗa. jeeɗiɗi on e nafooreji ko heɓeten kon sen duumike e insinagol wo sababum fi tathiril qalbi. ɗum wona e sabu ko laɓɓini ɓernde ma nden kon fof itta ton konnagu itta ton haasidankaku itta ton gañanadi. neɗɗo so woni jantotoɗo inde Allah sono be ɗengal makko ngal hino loppi e jantagol inde Allah
Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓina e ɓernde makko nden e sifa ɗin pore bolenji fuu. O neɗɗo so jantota ko inde Allah ɓernde makko nde yoray. haray neɗɗo jantotoɗo inde Allah haray ko aade laaɓuɗo o wondata kadi haray e sheytane. yo Allah waɗi en jantotoɓe inde Allah. haray noon jantagol ngol o inde Allah insino ɗo landaki ko be tawata ka juulirde. inna kadi ko obligatoire be hara hiɗa fewti qibla. innaka kadi ko obligatoire be hara hiɗa salligi. innaka kadi ko obligatoire ko be tun haraɗa ƴotti conci kaftane wi molanangi. ko ya janto inde Allah foti hiɗa jooɗi, foti hiɗa dari, foti hiɗa waali, alhaali ma no wonirɗa o, foti hiɗa wondi e salligi, foti a wonda e salligi. siko sonnajo foti himo fiilade, foti o wala fiilade. siko sonnajo foti himo jibini laaɓi, foti o laaɓari. haray ko yo janto inde Allah e alhaaliji makko ɗin fop. ko ngal dewal ɗo tun tawata ngal haton jina ko be on tigi laɓɓino si tawi waɗa dewal ngal. haray ngal dewal ɗo ko ngal haton jini ko ya waɗungal. haray kadi na seeɗa kadi ko bus waɗete. ko buyi goɗɗo jantoto inde Allah. fazkurullaha zikran kathira. jante inde Allah ko ɗuuɗi. wa sabbihuhu bukratan wa asila. subbun hina ɗo ɗon mo kadi bimbi e kiikiide. neɗɗo jantotoɗo inde Allah gokkunni insino seeɗa ɗum no tawa e mandeji nafigi yagal. jeetati on wondema kadi insinagol ngol kadi ko sababun fi injabil waladi. neɗɗo kadi si o yehi ha tawata o jiidaki foti ko sonnajo o foti ko duhi ɗon ko yo duumo e insinagol tuba rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ko wiyete kon istighfar. astaghfirullah wa atubu ilayh. maɗum astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh. wono wolinoɗen noon ka fuɗɗode duumoɗa e ɗiɗo ko boko ba. ko o lo'i wo ko o lo'i, ko o jaasi wo ko o jaasi, ko o aami wo ko o aami. yo eto o heɓa astaghfirullah nde laabi temedere e nder ñallan. si wona ɗum ko wulure waɗete ka wonirɗa wo hay so tawiɗa ka nder oto ma hiɗa habbi tram ma métro ma bus, sonnajo himo difde himo ka kiisi himo lesude, hiɗa jooɗi hiɗa ndarude télé, hiɗa ka ɓaawo valamma hiɗa doginde, hiɗa ka gollema. astaghfirullah wa atubu ilay. astaghfirullah wa atubu ilay. hara sono be hunduko makon ɗengal ma ngal hino loppi e wolugol ngol konngol ɗo. sa woligol konngol ɗo bakkatu ngo wannoɗa kon haray ko montama. si goɗɗo waɗi bakkatu ha gayni malaikajo goo hino ɗo wiyeteɗo raqib, goɗɗo ɗo wiyeteɗo atid. ɓe innay o laami ko o ka ñaamo winday ɗo moƴƴini laami o ka nano. o ka nano innay kaarijo, innay malakujo ɗimmojo makko afwan. o waɗi bakkatu o inna habbo ɗon taw seeɗa hawnaki no gasa ka o anda o bonni o tuuba o rutto. so wi astaghfirullah wa atubu ilay haray bakkatu hande kadi o leeyo wone yo winde bakkatu hande kadi ko moƴƴere woni ko winnanteɗa. jonnon daareɗo si tawi sono be sono hiɗa wolude ɗum ɗo. innaka ko be waɗa jikirwol ngol kadi. si tawi noon jikirwol ngal hingol sella ka waɗira ɗo jikirwol ngol waɗa temedere bimbi temedere kikiɗe ma wulure bimbi wulure kikiɗe. ko ɗum yo Allah yaafo mawɓe meɗen duumotonoɓe insinagol janto inde Allah bimbije ɗe kikiɗe wano Allah subhanahu wa ta'ala yamiri noon bukratan wa asilan. bimbi e kikiɗe hara ko zikruji ɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗayno ɗin. jeenayi on wondema insinagol ngol kadi no wawi wonde sabu ko okkuma cellal e doole ka ɓanduma. neɗɗo jantotoɗo inde Allah a heɓay doole. Allah jonnete cellal, o jonnama aafiya, o jonnama doole sabu ko jantoɗoɗa kon kadi. sappo ɓon kun e sakkitoron kun wo haray jantagol ngol inde Allah wo ɗum ɗo no wawi wonde kadi sabu ko tippinani en toɓo, saƴinani en ndiyam. sen remi moƴƴari koyen janto inde Allah, si tawi ndiyam ɗan arari koyen janto inde Allah. wano Allah addiri noon ka suratu nuhim faqultu tastaghfiru rabbakum, minni on insine ka joomi mon innahu kana ghaffara. Allah de ko yafotoɗo. yursili sama aleykum midrara, o saƴinayi to o kammu ngun e dow moɗon toɓo jurowo. wa yumdidukum o ɓeydana on bi amwalin jawle, kala faalaɗo kadi jawdi bo yo duumo e istighfar insinagol. wa banina o waɗana on kadi ɓiɓɓe worɓe e ɓiɓɓe rewɓe. wa yaj'al lakum jannatin o waɗana on kadi remuruji, o waɗana on gese. ɗum ɗo fappo o jonna on sabu ko wonɗo ɗon insinade ko. mi darniray yewtere anden ari e qissaji annabi Isa alayhi salam. fewndo sa'i makko ɓe remuno ronki moƴƴugol, woni kokke tu yoori ndiyan saƴali. o mooɓi yimɓe ɓen fop ɓe yehi ka ladde, ɓe tori tigi on tawi jabaki. ɓay jabaki ndiyan ɗan arari.
o inni yahe hiɗo wondi e bakkatu. ɓe hooti gorko goto petti inni min on mi ala yahude. o inni fiyon o inni mi andi mi jogaki bakkatu. ko nde yitere a ñamere ɗo ñande go nde leppino debbo janano nde daari ko nde duwaka darude mi wanno kollum kum mi ɓuri yitere nden hande kadi ko sabu ɗum tawata komo mi yitere wotere ko qissaji ɓe waddi ka lerɗingol ɗen fiyen dumo insinagol. oɗo o yiltiti kanko e annabi Isa alayhi salam ɓe ɓanti juuɗe maɓɓe ɗe ɓe tori subhanahu wa taala ko ɓe hewtoy daga suudu ko ɓe hewtoy daga hoɗo ko ndiyan ɗan woni ko naadi ɓe tawi ndiyan ɗan ari mawɓe men kan no jogino siga ɗin alhaaliji ɓe ƴette no yimɓe ɓen ɓe yaha ka sera waɗugol turunde Allah. hanke en yewtino sa'iji ka du'a jaboto no tawa e majje si ndiyan no saƴude moƴƴa toroɗa Allah subhanahu wa taala sabuna kala nde yiwɗe ndiyan saƴi ande ɗum ɗon ko tagu Allah heso haray ko ya toro Allah jaabinay du'a ma on haray fewno ɗon. haray inchallah ko ɗo wonɗe darade hande yo Allah newnan e wawen jantagol inde Allah ko ɗuuɗi hara wona seeɗa. sifaji nafigiji ɗin noon ko Allah wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yazkuruna Allah illa qalila. ɓe jantata ko inde Allah si wona seeɗa. e goɗɗo waɗu ɗum bimbi bus waɗa ɗum kikiɗe buyi tentinino ga confinement ji ɗi woodi ɗo hara tanji hino woodi. ko ɓuri newade kon kay foppingol insinagol jantagol inde Allah ko ɓay wona be tawata be salligoɗa. hay si a salligake wawa jantade inde Allah ko ɗum ɗon kadi dumoɗa e muɗum sono be sono inna astaghfirullah wa atubu ilayh, sono be sono inna la ilaha illa Allah, sono be inna subhanallah senade wodanima an Allah. sa inni subhanallah Allah tutante leggal gotal ka nder aljanna subhanallahi goto. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lannino ɓe inni ene goɗɗo e moɗon wawata gollude e nder ñallal o heɓa darjaji teme wulure ma darjaji temedere. ɓe inni ko honnume wata heɓirde ɗum woko yo wi subhanallahi nde laabi temedere Allah waɗande darjaji temedere. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗe en jantotoɓe inde Allah hara ko ɗuuɗi. mi turiki Allah sumaye on yo Allah taw o jaɓani en ko hoora kon yo Allah newnan en ko lutti kon. mawɓe meɗen ɓen faati ɓen foppo yo Allah yaafoɓe kala ko ɓe wopirno sabu faljere sabu angal andugol ko kanko jogi yurmede yo Allah yaafoɓe yoɓiraɓe ɗum ɗon natal aljanna. yeru mawɓe luttuɓe hakkudeji meɗen ɓen yo Allah puuɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe. mi turiki Allah enen kadi yo Allah okkoren ko du'ano en ɓaawo meɗen sabu no aroye e sa'i heɓugol ko wattina ɗum ɗum kano tawa e mande moƴƴanede yo Allah okken battane moƴƴo. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala o coronavirus ko ari yo Allah on dandan haray wedditaki toujours e du'a on fine nawnare allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min coronavirus wa min sayyi'il asqam. mi fillitomo allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa coronavirus wa min sayyi'il asqam. oɗo dumoɗen e makko ka suudu juɗi meɗen hara yeggitari kay duwa ɓurɗo lollude on waɗeteɗo e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ka jemmaji ɗo allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. dumoɗen e oɗo haray e jemmaji ɗin haray mi sakkitora honɗum haray hewti fewno ɗo tawata fof ronki haray noon ko ɗaɓɓa kon tigi tigi ko e ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo woni haray seren sentiron ɓeyden haɓɓitade moƴƴa ɗuyten ɗoyɗi ɗin ɗuyten ñandu ndum wurniten ɗi jemmaji ɗo. musidɓe julɓe jadduɓe feƴƴi hande sumaye heeɓi nogay e nayyi en luttiri ɗo seeɗa ko tawata hara hitamuhu wonko misk. yo Allah waɗu hara hitamu wonko misk ya rabbal alamin. mi turiki Allah nawnaji ɗen yo Allah ito fiira e majje fatiɓe yo Allah ho yaafoɓe wuruɓe yo Allah pooɗu balɗe ɗe moƴƴina battane marɓe ɓe yo Allah ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah okkorɓe. mi turiki Allah kala maporɓe kaydiji ɓen kala kaɓe woniri yo Allah okkorɓe kaydiji wondude nafa e barki. mi turiki Allah maporɓe ɓiɓɓe yo Allah okkorɓe ko woni waɗa barki maporɓe modiɓɓe maporɓe sonnaɓe yo Allah okkorɓe ko woni nafa e barki ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. ko wonno ka duɗal ɗo ko musidɗo waɗo Abdallah Diallo Bruxelles ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo haray en jango si tawi jon jango jaɓi ko yewtoyten jango ko fi muudo on zakatul fitr on. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.